Саламатсыздарбы урматтуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Акипресс Ошто Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Сайпидинов Мунар Акимжановичтин жакын туугандары маалымат жыйын өткөрүштү. Маалымат жыйындын себеби жакынкы күндөрү Сайпидинов Мунарга бийлик тараптан кысым болуп жатат деген жүйөлүү себептерди айтып чыгышты. Белгилей кетсек, Сайпидинов Мунар Раим Матраимовдун өкүл баласы жана бүгүнкү күнгө чейин Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы. Анын жакындары жана туугандары Сайпидинов Мунарды айыл өкмөткө отурсун деген талапты коюшууда. Көтөрөйдү деген үмүттөрүбүз бар да, ал ишке ашпай калды, тилекке каршы дагы эл үчүн иштеп берет деген үмүтүбүз бар. Чындыгында иштейт бул. Соны бербей деле койсок, элдин баары айтат да, неге бербедиңер депчи, бул убакка чейин ошол Мунар Сайпидинов коомчулукка да, ошол коомчулукка баары белгилүү болгон жана Райымбек Матраимовдун өкүл баласы деген өзүнүн баягындай айтылып келет. Анан бир убактарда айыл өкмөткө сөз төртүлүп алган аракеттери бар. Анан былтыркы жылы Дубайда иш алып айыл өкмөт деген бир болуш керек да. Ошол бир аракеттер бар да, коомчулук тарабындагы сөз да. Бул боюнча енді конторына кіргем, конторына кірсем ошондай мен сүрөттү көргөм. Бул эми өкүл бала деген өкүл бала да. Өзүнөн 20 жаш, 30 жаш кичинеселер ошол өкүл бала болуп эсептелет да. Ошо кишинин деңгээлинде эмес да, мунун акыл оючу кылган аракеттери, баскан өмүрлүк жолдору ошо Раим Матраимовдун деңгээлинде эмес да. Эгерде ошонун деңгээлинде болуп сүрөтүн ийип болгон болсо, бул баланы ошондой деп айтып көрсөк болот эле. Бул эми өсүп келаткан жаш бала да. Канчабек Ташиевди. Мына ишти мен өзүм билип, ошол кишини жакшы көрчүм да бул. Мунарбекчи, Канчабек Ташиев жагат. Мына характери өтө жакшы мага жагат. Ошондой балдар керек. Спортсмен, балдар тарбиялап атат деп айтканда. Анда биз ошонун артынан иштеп спорт залды салышты. Ошого биз дагы катышып жүгүрүп жүрдүк бардыгыбыз эле. Спорт залды сала албайт деп айтышты көрүнчү. Спорт комитетinin төрағасы мені сала албайт дегендер менен сүйлөштүм мен. Мен Мунарбекке келип айттым, Мунарбек, ушундай деп атат десем, агер табабыз эттеп, аракет кылсак эле болуп калат деп спорт зал салып берди. Ошол жерде балдар занимация кылып, ошол жерде балдар футбол ойноп, волейбол ойноп, эркин күрөш менен күрөшүп, балдардын кыйла деңгээли көтөрүлүп калды. Дагы бир айылда арак саттырбай койду. 10 чакты неме комок болчу да, 10. Бири да арак сатылбайт. Ичкендер да азайып калды. Айыл кадыресе оңолуп, жол жарык болуп мындай айтмакчы. Ошондой деңгээли болгондо мен сен мени нийлип алдың, кереги жок эле деп айтат элек. Бул бала да. Мына менде деле өкүл бала бар, 10 чакты. Бири келет, күндө сурайт, бири сурабайт, бирөө иши жок. Бирөө өкүл бала болгондон бери көрүлөт. Өкүл бала деген өкүл ата деген саясаттан чыгарып нерсе да. Кыргызстан салты өкүл ата өкүл эле деген. Райым мындан үчүн өкүлбейт өкөймүн. Сиздин биздин менен эле андай билбейм. Мамлекетте, ошо мамлекеттин көз карашында мына бул бир тууганы десе болот, туура? Ал өкүл баласы причем өкүл баласы совсем башка да. Жайым ошол президенттин ордуна ошол эми бул эмес да, башка Раим Матраимов үчүн жакшы мындай буюп, ошону жакшы коргоп жүргөн айыл өкмөттөрдүн бири деген бул коомчулуктагы сөз да. Бирок ачык мындай айталым. Ооба. Ошондой конкрет. Мен деле спорт клубум болсо, же сен деле спорт клубуң болгон болсо, мындай балдардын мындай чапан мындай реакциялар күчтүү балдарды издейбиз да. Раим Матраимов деле ошондой болгон. Мына Канчабек Ташиев дагы кайраска ошондой балдарды чакырып, колунан жүгүргөн балдарды, мушташкан балдарды ошолорду тарбиялап колдойт да. Раим Матраимовдун идеясы да ошондой болгон. Ол кимге иштейт, кимге иштебейт, ошо балдарды көтөрүп калайын деген. Бир жагы Кыргызстанга, элге жакшы. Бир жагы баланын өзүнө жакшы, спортко кирип кетет. Линия ачылып калат семьясында. Бул жерде мен эч кандай тирешине көрбөй атам. Анда спортчу балдарды тарбиялайт деген. Ошону тарбиялайт. Бизге ошол спорт менен алектенген жанагындай чоң ушундар керек экен. Жок, биз Раим Матраимовдун биз идеяларын жакшы түшүнбөйбүз бизчи. Биз өзүбүздүн бала жөнүндө жакшы билебиз, бардыгыбыз жакшы билет. Менден аркы билгендер отурат, нердечи. Ошол баланы биз билебиз да, мындай ишенип эле айтабыз. Келечеги жакшы да, аябай жакшы. Жетим балдарга, инвалидтерге, мына жаңы өсүп кеткен спортсмендерге аябай жардамды бергенде мен көзүм менен көргөм да. Чакырып алып мени сурайт.
Mына кішкене ақша қылдық, мында жәрдем берелі, не қылайлы деп сұрағанда біз таппай қаламыз. Аға бері, бұға бері. Аға беріп келе кеше. Аға 10 мың берді келе ғой десем, мәлі беріп қойылды, айтылып қалды деп. Шындай бала да бұл. Мен ұшыл жағын қараймын, келешекке түс қараған бола. Біреулі мындай жалған айтып, ашша гүлбеген, біреулі сөкпеген, мындай өзі мындай симпатичный бола да, жақсы бола, аябай жақсы бола, төрт жарағы келіскен бола. Мұны қаншайық Қадыршай өзі қауырыла тұрған болса, бізге рахмат айтады, ұшындай балаңар бар екен, біз білуеппіз депші. Мәселе о жерде тұрады. Бұлар көрішпейді. Егер көрішіп қалған болса, сілер дағы бізге кейін айтасыңар. Шулар бекерінен келген емес екен депші. Жаш кадрларды шағысынып қалбаш керек та. Жаман болса, жаман да өлі айтатылық та бізше. Болбайды да, келбейтілік. Же бір байлығы, же бір мемесі жоқ, атасы жөнекейлі шопыр болды, орықшан кішелі, шопыр болды жүрген кіші. Атасы өтіп кетті. Апасы ұшыл үш баланы жетелеп, екі қыз үш бала жетелеп, ұшыл чоң өйтіп, оқытып, чоңқытып, балдар. 91-ci жылдары, 93-ci жылдары бұлар ұшыл толқын спортқа қадалып, спортменен машығып жүрген баллары да мен үйме шейін келіп тұрды. Ма ойлап қойғыла, бішектер мен волейболный, футболный, топтарды, сеткаларды, ошол мушташа тұрған кикбоксинг менен зәрмесі тұрған шаймандарды алып келгенде, бірінші шу балдар жүгіріп келді. Башқалары іші жоқ. Ойғанған балдар, реакциялары жақсы балдар, әрекеті күшті балдар. Шу балдар башқа мемлекеттерде, Россия Федерациясында жүрсіп шу балдар. Жақшыны қадыресе мына Россия сыйлашып, ошерде өзінің қадырын тауып жүреді. Шуны шеріктері, жанында жүрген балдар. Егер де жаман болса, мұнарбек жаман болса, күрігі жаман болған болса, ошалар дағы шықпайды да. Азыр эми бул айыл өкмөткө мына Сайпидиновго жон гана баягы ишканасынан үйүн тинтүүгө алынды да. Анан эч кандай баягы суракка чакырылып же андай аракет болгон жок. Сиздер болгон ошого мындай тынчсызданып атасыздар. Биз кабатырдабыз да. Биз кабатырдабыз. Бул баласын алсын, өзү иштесин. Biz de kıynalı otarız, dökmesin, bir böyle kolu ışık gerek. Aylıklı cevap oldu. Cevap kaldı da hiç onların değişik yok da bu bala nege hoşum teptim, cevap baş gerek, aylık mettim nege cevap baş gerek. Özü kantornasında otursun, iştesin, bu bala hiç ayı yok da. O el tınç santrada cevap koymuyor bizi. Bunu otururuz alıp buna kalırsa, buna büyürüzse, Allah koldusa. Bu balanın hiç zamanlığı yok. Atinilerdi, yenilerdi ayrıca ayavesiyle, mayramlarda, buna kamçıga okşap bardığımız, ağız oluktu başımızda sılar. Bizde daha bir sözde, ben esime çıkıp kaldık bayağı canı söyleyemedi. Bizde yaş östürüm ballar var da buna 7-8 patroskoy ballar, 7-8 klas okuyan ballar. Bardığımızın bala var, 7-8 klasa geldiğinde bala okuya var. Okuya var, mektepte 5'e gelip okuya var. Başka yönde söylüyor, bunlar mektinden. Ошого dedi открытый баягы футзал бар, кичинекей. Ошону салалы dedi. Балдар ошерге келсин dedi, ойносун dedi. Баягы насвай деген бар, сигарет деген бар. Башка нерселерге кирип кетип атат, интернеттерге кетип атат. Балдардын баягы бир нукка бурайлы бар. Балдардын баардыгына көпчүлүк балдарды бир нукка бурсак, бирин бири жетелеп кете берет деген сөздү мен Мунарбектен уктум. Башка эч кимден уккан эмесмин шу сөздү. Мына да эмдиги жыл ушул боюнча иштеп аттыгы да. Атышат да, içine atışat da. Balдар oşa balдар alır ne oldu da tep içine 8 klasının balları, 7 klasının balları hiç kaçan bu tavat kılgan emez. Oşalar gelip uyga. Ne kılabız, ne olur dediler. Futsal bolboydu dedi. Toktağında biz barabız, aytabız, söyleşebіз. Dep oşa kamçayıp taşıyıp kayrılabız da. Anday bolubuz jetet. Özümenen söyleşebіз bi, özünü kabul alabız. Biz oşa yoldu izlep geletabız. Oşa kantorasını açsın balam. Eldik aldı genç, hani peçet dışkı hiç artı yok, onun bir dakikasından bir demese çıkmasa çıpırsa geçsin, sonuna otursun, kavalasın, bizge gerek az nalık tuttum aldarız, az cıldın ayak vurup kaldı balam iş, tarşinası çok gelsin, bizim sıranışımız o şu. Gelsin, hiç eldik aldı genç, onu açsın, hiç peçet dışkı artı yok. Koşullar kalır var mı? Sorun var mı? Yok öyle mi? Yaka çıkış. Yaka çıkış gerek. Neyse olmazsa Buna bizde gelgenimiz sebebi Saypidinov Munar Akimcanovic'in kılgan işini bu yerde aktı, ak deyiz, karanı kara deyiz.
Ben gelgenimin sebebi, ben bunun ahtab, tuğanım, bu benim tanışım deyip ben buga pat-pat kılıp gelgenim yok. Ben acı adamım. El, buna şunca el turat, savay. Uşunun kılgan yengegine büyük geldim. Ben özüm kudağa mihalar acı adamım. Bu olanın iştegen emgegini akta olan adam kör bakıyor. Kör. Gözü kör olan çıkıp kalar. Buna ben hazır bardığım bakımından adamlar bardığını aytıp bitti. Tolkat ettiğin yerini aytıp koy. Bizim köçödü. Buna at koyulgan emesiler. Öbürü at emes beraber çılanan buna da kavuşmanın katında kalaçıp kalıp kalatırlar. Buna koyup bardığını veteranlardı. Her bir köçöge atlarını koyup verdi. Buna ben atam özü veteran. Buna şu atamın hürmetine ben dalkom bunu söyleyecektim. Şu köçödü. Köçönün tazalıklarını bana kerdi. Tazalıklarını ben ertemenden çıkıp köçönün başına çeyip karab taptı. Buna savayda en gereklisi bengi yok. Arak içken yok, sigara çekken yok, neşe çekken yok. Buna tarttı. Bu aylık mı özün işini kılsın dese bulur. Buna ayılda uğru yok. Uğru toğun varın koyup Melisa'ya varsan iki dünyada tağılır. Melisa sizde otağızı kaypayday verir. Oşun üçün bu bolanın keleceği var. Emgegi var. El üçün tağıp şunca işledim. Marşrutlar ömrü yürgenen mi savaydı marşrut. Taksiye çıkıp olasın onda taksiye o canımcılığı teşekkür. Pulun olsa, pulun yok olsa daha teşekkür. Oşun üçün bizden kaygılığız, uşul bolan, buğa bargandar, akıllı yoktur eken de eseptir. Kantor bu yerdik ya. Kellasi yok, kantordu tapkıran yakılasın. Odur, kantor deftige yerdin puluğa, el var, kaykı ondoyuz. O kantordu. Eşin buzulsa soğukta. O kantordu vurma, ölçün olsa, caman görsen, yüğüne var erkek olsam. Talkalar vardır, erkek olsam. Buna şunca el büyük kete, üsparak kalman varsa, buna mı yok, bana mı yok. Buna bizdeki hakimçilikten hem yakşı kantordu. Tuvalet ondolğun emesine uyalmayla aytayın. Buna biz imanlı adamımız terat alışımız gerek. Namaz bolup kaldı, terat alayın desek, iki takip güçtürçüler. Şunca aylık hükümet gelip, oşa tuvalettin oğuduğun Allah-u Teala acı dayan. Oşa cendatke gidet buramı. Tazalık. O tazalıkты taza karagan bola. Aylık hükümetke girgende güldür, mınasında güldür, turat. Kanay nastirenin sonuna giresin. Girsen taptaza. Amurun aylık hükümetke girsen ölçütke turat denen ölçütke ya. Kana geldi ki saat 12 olup gitti, 1 olup gitti. Kaçan aylık hükümet gelir? Aylık hükümeti var mı cayında? Biz muhtakanı gegenim yok, fakta koyganı gegenim yok. Onun neştasını alam deyip gegenim yok. Ben yer için geldim. İşimi taşta yer için geldim. Ben Kudağa şükür işim var çoğum жетişelim. Bana hiç dersenin gerek yok. Bu saklıkta fakta koyup falan çağırıktı. Bu ökül atası olsa ökül atı olur. Ben 25 de ökül olan var. 25 de ökül olan var. Bana şunu görüp durganlar olsa aytat ben kim etken diyor. Ben her bir ökül olanlarıma ne olsa jardan berem. Bu dele ökül atası koldan koygandır şu balanı uracak. Sen bir gömül sıkıp bana hazır sen, bana şaka yaşken deyip kalsan, şunu ökül ata koyam deyip koyarsın buna, cilövümle. Ökül atası olsa ökül ata öz işimine, öz yolumine. Bu bana onları balamaz. Bir son aylık hükümetten jegen olsa haram olup gelsin. Şu bala bir son jegen olsa. Nerede oturasın bilsek isparatlığa pul var. 20 son isparatlığa bir alıp koygan eken kampırda. O şerde görüp kar alıp düştür, koluna 100 son vergisi, o şerde satırın deke. Kaytıp aparıp jiletip koydum. Ben öz gözümün o şerde görgüm. O şun üçün ben aytamın saklılığın altına gelip, özüne gelip işteversin. Ki ondan gelen erkeki var mı bunda? Aylık böyle alıp getir, şunda kalan diye. Bosa iştesin. Uşum olgaçan aylık hiç kim onda kalan versin. Azı varsalar bizim aylık öğretten alından örsek, akımçılıktan alından ötkenler. Ben bügör için geldim ben. İşimi taştan ben özüm geldim hatta. Bugün bana şeke bana aldı gençim. Ben o şun üçün ben aytarım. Şu joğorda turganlar, tuğru tarazanı, bundan bu aslan tuğru çeçip gelsin. O geli özün işine gelsin, iştesin. El, nalog, el hazır. Kıtaydan karşı bolu okurat. Nalog'ni to'lash kerak, nalog
төлөсең справка бербейт. Бар налог төлөп. Кайга бар төлөйбүз? Кайга? Көчөгө бар төлөйбүзбү? Налогторду төлөп, конторлар иштей берсин. Бул элдин контору. Элдин эмеге бул конторду курат? Контордон эмне айып? Талкалап, эркексинби бар өзүнө бар. Кыйын болуп душмандык кылсам. Барлар чоңдоруп турат менекен, балды элди кылалы жаштарды, кадрлар келсин, жаш келсин деп. İşte adamı çok kısa. Ertek orduna bal çıkan bir tanesi gelip ne dedi? Şapka eşikti dedi. O şunun için ne sorularım bana hatırlayıp taşıyıp siz erkek adamsınız. Sizden ben görgende bölüp durup tam verem. Bir metreceğdi Kıtay'a aldırmayız dedi mi? Varınlar muhtemelen. Ben pakta koymadım yok. Ben analiz surat var. Başka kılıp var. Bana ut boşunda erkek bulmuşum. Varsan gelin de aksakalın gelevi, çalın gelevi, gelin de tüket durat. Sport bu densoluktan ömrün için var. Özün suratın canlaştıralım sport. Nedene kantorba varsan sporttu. Sen varsaysan o yapılan жақсы görgen adamlardı. Nenem şunday olaylar niyet kılıp. Oşan için daim usul hiç oğluna keçilet degen oyun gelip şu adamlardan içine olsa kadeşke verip koyup geldim. Kavlaganыңızlar için çok rahmat. Ömrünüzde uzun olsun. Körüp atkanlar olsa tur içecekler oylayman. Rangıçılık, başka kılış için vardığına zakon var. Zakon turat. Olmasa geçen aile hükümette talaş oldu. Tarafta adamlar gelip sındırıp girip alandı. Ve ciddi gelsin mi dedim, vardım. Ben vardım el için vardım, ayıttım Yangırbaş üstünde adamlar var, sen hani egzam tavşırsın gerek diplomum var mı, yok mu? Kanlar sen hala körp olasın Yangırbaş. Onu öz yüzden hem çıkat eken onday. O şunun için vardığını tarazanı yani çekip verip de taşıyıp da sıranamı, erkek adam bu. Yarın bir ciğerdiyem vermeyip de Taşistan'a ayıttığında ben ilah verdim aşağıda. Görüp durun. Şunday erkekler gelip şu erkek falan sındırıp ayda verse duruyor akları. Onda nedeni var oturuyorsan bunu öğretken, aylatmakta. Ne oldu bu ay bunda? Şuna kadırdı, kadırdı sındırıp, kıytıp, putunu çok kılıp, onda bolboy, adam o kör olup gider. Bu da aktı ak, karanın kara deş gerek. Bolda kara işi olan olsa, o var, tamam taşınayıyor. Ak için gelip otağı, biz tuğanımız almayız. Kanım hangi var, ne bir kıpçak mı? Kıpçak mahallede otamın atını koyup algam. Ben özüm işim kudağa şükür. Hiç ne zaman patkanlık kılan gegenim yok. El için Kıpçak mahallede aşırı kameralı hiç. Sonra girgendeki otam süre tuturan. Oşa kaçırdan geliyor. Sıra var mı? Sıra olsa bergile cevap verelim. Hazır ошол Сайпидиновду жакшы билген адамдар келип атасыздарбы? Мүнөздөрүн айтып атасыздар, жасаган иштерин айтып атасыздардан буга чейин ошол Дубайга барып видеосун карап кеткен да, ошол кылыктарына сиздер жакшы билген адам катары кандай жооп бересиздер? Айтып атасыздар, ал айыл өкмөт ол мындай өзүнүн милдетин аткарып атат да, эми карындуулукта өзү үчүн барат да. Onu aytganing to'g'ri. Dubайga borganini biz qarapayim el bo'lsa. Mana misol uchun kecha men Jallovatdan tang olib keldim. O da Dubai'ga varsa bargandır. O bizim pulu cep bargan yok. Özünün peşenetleri menen bargandır. Bizim pulu cegen yok da. Bizde şorttu, aile hükümetin pulunu cep. Ya bargal Dubai'da muhatip jatsa oynap kırıp. Oşanda bize aytattırır. Dubai. Pulu var eken, kalasa Amerika'ya varsın. Kalagan yerinde bargar. İşte kılsın, işte. Бирок ошондон билмесе айтканда, мисалы айыл өкмөттөрдүн, бардык айыл өкмөттөрдүн айлары 18 миңден баягы толуу болуп 22 миңге чейин. Анан ошо 18 миң акча менен кандай бизнестер бар? Ошо Дубайга барып эс алып, эң менмен деген блогерлер аябай бай, үйнөгө бай блогерлер менен бакырып, ошол жерде ошондой бир гелик машиналар менен жүргөн тасмалар дагы бар. Азыр ошол социалдык тармактарда жаранда эл тез аябай көз карашын билдиришкен да. Ол боюнча кандай бизнестер бар? Ол боюнча биз мындай толук маалыматты мен билбейм, мен билгендеримди айтайын. Бул өзү бала. Бул ошол спорт боюнча, спорт менен эле баягы жеке өзүнүн кызыкчылыгы мезгилинде мындай силер билесиңер, билбесиңер 18-20-25 жашында эле бул акчалуу болуп калган. Biz biliriz da men bilem. Ondan men akçanı kaydan taptım, oңолуп калсыңго, биз өзүбүздүн тилде айтабыз да, баягы жалпак тил менен түзсөңго, өн калып калсыңго дегенде, бул күлүп жооп берген, ака ишиңе айтсаң бирөө менен мушташтым ака. Бирөө мындай өздөрүнчө ушундай деп айтты да мага президент. Мен айттым,
андай бул жол жаман жол, жакшы жолго болбойт бул жол десем, айтып калды кичине бизнесмен бар экен деп калды. Кандай бизнес десем, ушул ат боюнча деп калды. Ат алып, ат багып, ат сатып, анан адам башка машина алып, машина сатып бизнес кылып жүрдү. Дыйканчылыкта кылып. Андан дагы тышкары ошол баягы силерге баса белгилеп кетейин. Булар ал Россиядан келген машиналар бар да. Onu sen de kılı veresin, ben de kılı veririz. Oşular kımbat balı maşınlarda alıp gelip satıp oşonday biznesleri bolgan. Yaşırbaylar. Bu ayı emez. Bayağı ürün işine gelen ülke olgan değil mi? Bunda işte bardız edeceğiz sayarız. Uşul oğundan gelip gitti de oğundan gelip gitti bu balagaçı. Bu tür zakaz boyunca maşinalar da gelip, özü dağı at bağı, kımbat balı otlar da gelip bağıp, içine mal bağıp degende yer işletip, bir toğan memesi atası Ramalik Hakim. Oşol Karasu'da kişide jeri var eken. Burada oşo yerden alıp doğan eken oşo jeri. Oşo yerden biznes kılıp işler işte. Oşo vulkanizatsiya, zapça sata turgan magazinleri, oşondoylar var. Bir toğanlar oşolardı işletip. Bunday oladı da, senin sözüne tuğrada cevap bunday oladı da, özü kimin bolbosun bir uydan bir bala çığa turgan bolsa, apasını jetelep, bir jaga bara turgan bolsa, köpse bir özü, akçalar yerden bulur. Tuğanlardan, oşonda sistema bolup kalışı mümkün bulçu. Bir tuğanlar arkalı barı oynap, bir tuğanları jönötüp, koşulup, tuğanları, dostları, akaları var da. Balanı öz görsen, sendele görsen, sendele berin gelir oturgan bala. Prosto öyle bala. Öte jakına jönököy bala da. Anın alacağını biz bilmeyiz. Bizim bilgen malumatlar oşol. Poşçular falan yok mu? Soru var mı? Allah gelgenizde için çoğun atmak. Soru olsa vergiler. Cevap veriyorlar. Cevap verdin. Bunu konuşalım. Altınızda cezalayın.